usuku usuquthile sengihlala phansi usuthe uvele ngeduveti lapha usuthi ake kuthandaze bokuyalala hayi baba siyabonga sesiyalala amen uJesu umile la eduze kwakhe usephoxeke uthi animeni kancane lo muntu nangethu useyalala kuphela nje ufika iTruck wathwala izandla ekhanda emsebenzini kodwa ngibone uyalala nje manje sesiyalala Nkosi umthandazo ongapheli ngisho 5 minutes mase ufica ithwasa lapha yaka sangomandini sigida iqakala lize livuvukana asinasikhathi akakhathali kodwa mase ubona umthandekayo avela akhatha kungisho uNonkroyi lapha eThekwini odayisa ngomzimba uma ngekhoksela iganga ame emgwaqeni nesikete esigaka esinomqebo ame ubusuku bonke akakhathali manje ibandla likhathazwa yini uma lapha edayisa ngomzimba wakhe akanalo usuku lamahala uma kunetha ame kushisa uma from Monday until Monday kodwa ubibandla livele lithi hayi namhlanje hayi ngeke angizophumelela emthandazweni ngoba engikhathela umlungu ade Xhoba sengiyobabona ngesonto ezayo akhathala umuntu okholwayo kodwa ongakholwa ame ibandla likhathazwa yini ingoba lithandaza ngoba lithandaza Umthandazo wena uma kabe empeshenini uma unamaqakala namathambo uba namathambo mase kufanele kuzothandaza uqala uthi uyankenketha izandla lethana amaphilisi apha amaphilisi amathambo hey wena usogunya amaphilisi bafanele kuzothandazwa kodwa uma kiwa empeshenini uvuka ngo4 akulayisha indodana wakhe emotweni uhamba uyoma ngalamathambo ankenkethayo ibandla elingathandazi njalo lisalele emuva amen njengoba emi ngopassport ugaxa iphika ufaka yonke into efakwa amakotoyi ufake namaglavu angithi namathambo kodwa utshelele amathambo akhe wathi lalelani lana mangafika ngo8 ngizobe sewulate asivukeni manje ngo3 siyenikhona wathi ngithwaleni wemathambo kodwa uma sekuziwa ngakuNkulunkulu lamathambo ankenketha kakhulu mhlezane waqala ukuthandaza wawatshela lamathambo ukuthi lalelani lana nina niyakwazi ukungithwalisa igrosa ngilengisa oplastiki angakenketha amathambo sengiphethe isaka lempuphu ngiphethe isaka lerice ngithwele inyala neklabishi la ngingabi namathambo kodwa mase kufanele ngihambise umnikelo ka100 kuNkulunkulu seqala kuvuka amathambo uma kuyogroso amathambo ayaphila uma sekuyonikelwa amathambo ayankenketha umthetho khona kusho lamathambo adinga umthandazo